AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027. Group A: Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Palestine. Group B: Uzbekistan, Bahreyn, North Korea, Jordan. Group C: İran, Syria, Kırgızistan, China. Group D: Avustralya, Tacikistan, Irak, Singapur. Group E: South Korea, United Arab Emirates, Vietnam, Yemen. Group F: Japan, Qatar, Thailand, Indonesia. Round of 16: Kuwait, China, Australia, Bahrain, Uzbekistan, Palestine, Japan, United Arab Emirates, İran, Indonesia, South Korea, Irak, Saudi Arabia, Singapur, Jordan, Qatar. Quarterfinal: China, Australia, Uzbekistan, Japan, İran, South Korea, Saudi Arabia, Qatar. Semifinals: Australia, Japan, İran, Saudi Arabia. Final: Japan, İran.